Dunggen ken isubscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. No kayat mo, iburay mo ti basit a pasamak ti biag mo. Kailiw kong dagiti agamak, kan ti pamilya iti Pilipinas. Ngam sa nabali, makabulan laangan, nalpaston ti kontratak. Makaawid akon iti pamilyak. Ni Alfred nga asawak ti umawawag. Hello, Alfred? Arian, bakit? Pangasin ta agawid ka kuman adagos. Ha? Apay, Alfred? Anya tinapasamak lakay? At na-infeksyon na nakita dagiti pecha iti anak ta. Ha? Anya nga infeksyon day ta? Iti damo. Pagarupon dagiti pecha na, nulus-lus lang tinakita day ti makanawa na pasati. Amo mo na niya ti kahit kasawan, bakit? Oh, kat. Anya nga'y kano day jay lakay? Arian. Bukol ka numat, uno solid mas. Anya? Day tatagpay so bakit? Kat masapul da anak ta ti surgery. Diyos ko. Iso pang nga asin bakit? Agawid ka kumadagos. Amo ka makabulan langan. Malpasan di kontratam dito Taiwan. Ngam numabalin. Agawid ka kumadagos para iti anak ta. Sige, Alfred. Ipamuspusak. Agawid ak adagos lakay. Agawid ak. Nakakaasimat ti anak talakay. Talupay lang titawan na. Ngam na palalo na rigat ti paspasaran na. Arian. Ubing una, itap na pasaran natin ay dumduma rigat. Nagadun din tutudok na kalkuana. Masya na ko ni ti anak na. Siyaklak mo man di agpasari ti rigat na. Siyaklak mo man lakay. Ang padatalang iti marikrik na Arian. Ngam ikagkagumaak tagbalin anatibkar. Saan lang nga para ita anak ta? No di kat para magtankan ka. Alfred. Iso pang asim ko Marian. Agbalin ka anatibkar para ita anak ta. Para iti pamilya ta. Agkararag ta bakit? Amo ka saan na tayo abaybay anti Diyos. Ispalin na ta anak tayo iti paggad. Saan ta mapukawan iti namnama. Kumpet tayo iti namarswa. Sana balit ang alpasan ti clearance ti anak ta. Kat may pasidongan iti surgery. Isong agkararag ta, Arian. Masapul nga urayan tayo da resulta ti biopsy iti bukol na ikatitanak yo, Mr. Mrs. Doktor, kasano kabayag san tumaamuan mi ti resulta? Uwan nga agpaiso, Dok. Jack may baga. Maybe a couple of weeks. May patulod pa nga bin iti Manila. Tayo jay ama biopsy. Doktor. Agimbag ka din ta anak mi, doktor? Mister, saan ko pa'y amay baga? Takalpasan ama biopsy. Di tanto pa'y laamaamuan tayo. No kanseros tinaikat abukol iti anak yun. Diyos ko. Gamkas iti balakad ni katag iti pasyente mi. Mabalin kayong mag-seek for second opinion into nrumuar ti resulta ti biopsy.
Nakaturugan ta anak ta. Agin na nakamatan. Amangan na niya ti mapasamak kan ka. Bye-bye anak lang, Alfred. Kaya't ko nga iwanan ti anak ta. Dituyak lang sibay na. Arian. Mabutangak. Amang ano mapukaw ta ti anak ta. Anya, mabalin ka di. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyak kaya ti kastang ibagbagam. Pang-asim ko ma. Diyak malapdan di bagi Alfred. Ang kakanat di mapampanunod ko. Diyak malapdan di bagi agpanunod iti negatibo. Pang-asim Arian. Saan ka agsaw iti kasta? Diyak magustuhan na kitang ipagpagam. Kasi tinakunakon, agtalikta iti Diyos. Saan na abaybayan ti anak ta? Talaga ajak malapdan ti bagik idi, manang Emmy. Awan ti gundaway ajak as-asikaswan ti anak ko, tamadanaganak iti kasasaad na. Denggen ken i-subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit, abagi ti istoryam. Ti panagkararagmi nga agasawa, asapay kuma, tagagangay laeng abukol ti naikat iti anak ko. Kat agimbag matlaeng, tapno agsubli ti kinaganay-gay na. Idi addan resulta ti biopsy, ditan anang rugi ti kalbaryumi, gaputan na duktalan a kanseros ti bukol anaikat iti anak ko. Awan pa'y makatawan kalpasan ti surgery na, kastoy manen tinapasamak. Arian, anyat na pasamak. Imaya ka dagos dito ospital. Apaman na naamuak ka ni Nana nga intaray mo dito ospital ta anak ta. Ti anak ta, Alfred. Adaman na nakaro sakit na marikrik nana. Anya? Urelag tiri-itay nga po iti sakit ti tiyan na marikrik nana. Iso nga intaray ko na dagos dito ospital. Anya? Anya ka no dahil bakit? Kumusta ang ita anak ta? Madamabay lang ti panangtamingkan ko na ti doktor. Alfred, amang ano niya ti mapasama kiti anak ta. Pangasi Marian, saan ka kung mga agpanunot iti kasta? Ala, taurayin ta na niya ti resulta ti panangtaming ti doktor iti anak ta. Lading itak nga iba ka, misis. Nga madamanin tumura nagtubo iti tiyanta anak yun. Anya, Diyos ko. Kasta ti resulta ti panangtaming mita anak yun. Katno kanseros jay damo abukul na ikat kan kuana. Sigurado akastaman matlangan ti bukul iti tiyanda. Doktor, anya ti kasayaatan nga ramidan mi. Pang-aasim tatulungan na kami kuma. No agtalag kayo kanyak, misis. Ibalakad ko akasayaatan numapan kayo lang ni PGH. Naimbag ijay. Tada libre pa ka i-confine ng anak yo. Kan ado ti espesyalista ijay. Ado ti mga sikasukan ko na. Doktor. Masapul ngamin nga agkimo ti anak yo. Iso nga ipanyulaangan ijay iti kabiitan na panawan. Sige nga ro, doktor. Tungpalan mi ti balakad yo. Ipan mi ijay PGH ti anak mi.
na mo, ha? Kapag dahil anak ko. Diyos ko. Hindi na kami pampanahon, anak. Anos lang, anak, ha? Makauray tayo, lagi di pagluganan tayo. Kapag dahil anak ko, ha? Diyos ko, pang-aasim ko, ma. Tulungan na kami. Uray di anak mo, Masapol ang maipon mi di anak mi JPGH. Kapag dahil anak. Alas 12 pa iti tanga tirabi nga gururay kami iti ba sa pagluganan mi. Ngamanyat orasan. Alas 13 na iti parbangon. Awan madlangan, Diyos ko. Makauray tayo, lagi di pagluganan tayo, anak ko. Mahasig ka kada kami, Diyos ko. Sapay lang kumatadan mapagluganan mi. Kasyap di anak mi. Pag-aasim, Diyos ko. Anak ko, lumabas ka, anak ko. Pag-aasim. Diyos ko, pag-aasim ko, ma. Kasya na kami kumapo. Pag-aasim, di na kami baybayan. Kasya na kami, Diyos ko. Lumaban ka. Alfred, lakay. Itatanalpasan ti panagkimo ti anak tayo Manila. Anya ti planong. Kasayatan. Nadamot lang ti doktor na dito Isabela, Arian. Sana bale, tado mo ti doktor dito Isabela. Dito ilangan niya agkimo ti anak ta. Tadamot PG oncology dito eh. Nga private na dyan lakay. Kabaalan ta ka di. Bakit? Uray pribado day jay. Dito'y tayo langan Isabela. Naimbag dito eh. Tanumalpas nga agkimo ti anak ta. Makaawid tayo adagos dito'y balay kat makainan na. Sana kasi di Manila. Ang masapol pa nga ibiyahe ta anak ta sakbay ang makainan na. Kakaasin ti anak ta. Alfred, kasanon ti gastos tayo. Saan ta na panunutan ti gastos, Arian? Tisukso kayo kadaga. Amin na sa nikwata. Isaldata. Ti importante, agimbag ti anak ta. Alfred. Bakit? Saan ka magsangit? Amo ka sana sinsinan ti pagdaldalanan tayo ta. Ngamkas na ganak. Masapul nga ipaita ti amin na kabailan ta para ita anak ta. Uray maibus ti amin na pundar ta. Kano anya pa'y asan ikwata. Ti importante kat maipaita ti reberbengan ta para ita anak ta. Dayta ti kapatgan. Denggan ka ni subscribe mo ti kanal at Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Ado ti sakripisyo mi nga agasawa para iti anak mi, manang Emmy. Napadasak pa iti mamarbangon ang mapan makipila, tapno makadawat aklaang iti financial assistance. Amin nga amok ang mabalin a pagkiddawan iti tulong, mapanak manang. Ijay Isabela man, wenno ijay syudad ti Manila. Kasla Jack Marik na ti bannog ko, manang. Inananusan mi iti asawak ti nangipamuspusan iti amin. Iso anapadas met ti anak mi ti nagiskwela. Ngamno kasjay nga agkimo, urayan mi pay a makapapig sa manan, santo sumrek iti pagadalan. Ngam idi last session ti kimo na, bimigay ti bagina. Almost 2 weeks kami idi ospital. Saan ang makapangan ti anak ko? Naaddaan iti komplikasyon, kan bagsak ti amin a blood chem na. Uray rabi idi, napanak iti Veterans Hospital,
tapno makaalak laeng iti platelet. Agarup 20 nga oras nga daak iti biyahe. Balikan manang, tapno maisambot ko laeng ti platelet a kasapulan ti anak ko. Kabigatan dayta, kinasarita na kami ti doktor ti anak ko. Mr., Mrs., kaya't kayo akasarita itinalapat. May papaniti, Anya, doktor. Doktor, kumusta ti anak mi? Nakapsut una yan ti bagiti ubing. Ladingitak nga ibaga. Ngam 50-50 ti tsansanan nga agbyag. Diyos ko. Anya. Doktor, awan ka din di sa bali a pamuspusan. Pangasiyo ti ibagayong agbyag pa'y ti anak ko. May saak mat nga ina. Maawatak ti marikrik na, misis. Ngamjak kayat ti aglibak ka na kayo. Takinapudno na. Masyanak matan iti ubing. Nakakaasin ti anak yo. Diyos ko. Makita mi mati kasasad, anak mi, doktor. Talaga akaasin. Iso adiniret sa kayo. Nga mabalin nyo na ti agalay ti second opinion iti sabali pa yung espesyalista. Nawaya kayo ang mga ramid iti dayta. Nang runakat biyag ti anak yung ti pagsasaritaan. Sige, Mr., Mrs., panawan kayo pa'y. Diyos ko, Alfred. Arian. Diana. Arian. Masapul nagdesisyon tan. Gusto di ko na ti doktor. Nakakaasin ta anak ta. Jakmatan ka balan, akit kitahan tilangana. Doon niya ti desisyon mo para iti anak ta. Isumatan ti desisyon ko, Alfred. Takaskan ka. Jakmatan pa'y kura nakit kita. Tilangan ti anak ta. Arian. Arian, manipod na isang putay dirabi di balay ta anak ta. Saksak lutong matlatan. Di ka kadimaktangan. Saan, Alfred? Saan to, Apolos? Kat pangasim ko ma. Tabaybayan na kiter aramidag ita iti anak ta. Bayam ngay pariknakan ko na di pa nang ipatag ti may sangay na. Tano bilang lang. Saan kuntun amaramid ti kastoy iti kaano man. Arian. Agmay may isa ti anak ta, Alfred. Ipatpatag ta ti anak ta. Ta iso tinang kumpleto iti pamilya binukal ta. Isa pa nga asim ko mata di naglapdan iti aramidag ita. Saan, Arian? Saan kalapdan iti aramidang para ita anak ta? Danggayan ka pa'y kiti. Gaputakasken ka. Nalaos mo ti panang ipatag ko kan ko ala. Alfred. Ipapastan ti mga iparik na kankuan na iti panang ipatenda. Kapot. Arian.
Alfred! Nagsalukay nga yan, di anak tarian. Awanin, di anak. Binatawan na tati ka kay sunang anak ta, Alfred. Awanan, di anak ta. Arian, anak ko. Naipaayukan ni Alfred nga asawam ti amin akabailan niyaw para itiday di apungkok. Amin dagiti kalugaran tayo. Amuda no kasano ti rigat kan sakripisyo yung agasawa para itiday di anak yaw. Tatang, Nalabit at talagang agpatinggalaang ijay tinaituding para kenkwana. Now, anyaman tirasaon, saan tayo nga amaw? makapaladingit lang, tatang. Inaramid mi ti amin para itiday di anak mi. Ngam na po matlaang kada kami. Daita ti pagladingitan mi unay. Anak ko. Ngam amo, akabalan mi ka ni Alfred da ito eh. Taiti kano man. Agtalinaad iti puso kan panunot mi tilagip. Day di anak mi. Arian, makabulan ng tinapalabas, manipod na itabon na anak ta. Amo kakas kanyak, agladladingit pa ilati kahunggam. Jack ilibak da ita, Alfred. Kailangan kidawagkan ka, bakit? Laglagi pong kumangadak pa ilang dito eh. Datati dadakkel na di anak ta. Noon niya ti marikriknam. Isumot lang ti marikriknak. Alfred, pangasim ta palubusan na kuma. Arian. Kayat ko ti agabrod manan, lakay. Barang nalaklaka makalipatak, no makumikumak iti trabaho. Kan may sa, tap na makaurnong ta. Kat matubos tamot lang dagiti na isalda sa nikwa. Idag kasapulan ta para iti anak ta. Saan ka alapdan, Arian? Kasi iti sikod. Nakasuportakan ka. No iti panagkunam kat nalaklaka makalipat ka na agabrot ka. Sige. Si papalubusak. Agyaman ak, Alfred. Agyaman ak unay kan ka. Anyat na pasamak anak ko. Apay akas ta di lang ang anasang putak dito'y balayaw. Nagrana kami iti ipag ko nanang ni Manang Viring. Oh, apay na di akabsat ni Ede. Anyat inaramid na kan ka. Napalalo ti pa nagsasauna. Kesyo awan ka nun tinamnama adumuras ti panagbiag mi ka ni Ede. Kesyo mang namnama kami lata ka nun iti maipurwak at tulong kada kami. Kano anya pa'y di tatimbagbagana. Naglokon day di akabsat ti asawam. Apay ngaya kasi di pa nagsauna. Di nakadiam mo ajay kabsat na ti rumbeng amasider no apay akas ta ti panagbiagyaw.
Nanang, imbagam ko maajay kabsat na, ti rumbang anang ibagaan na itikas jay. Tajay kabsat na ti lalaki, kat iso ti rumbang amang biyag kada kayaw a pamilya na. Amuyo mo tadyak kayat ti makirikir, Nanang. Iso ajaklat na nagsasao. Amangan nga mino dumakkel no si mong batak pay. Ay, sa bagay mo't kit di adyam, anak ko. Hay, Kat, di asawam. Ayan naman nun. Diyak mo, Nanang. Manipod rimwar. San pa yan nagaw-awid? Ay na, talaga nga awan ti ammo na di asawam. Iso ti makagapaw no apay adi kay makaaon iti kinarigat. Agdadata nga may nga awan arapaap na iti biyag. Katidwa nga apaw ti nakakaasay. Baybayam ka dilatan dagiti kakabsat ko. Di mo latan iday kaskaso. Amom lang aruda na kasjay ti ugali da. Ay, sika lang ti pampanunutek, Eddie. Arig nan imamagda ka gapo iti kasjay ngar aramidan da. Kahit anyang aron nga iti maramidan ta. Kan may isa, agpaisumat namin ti ibagbagada. Anarigat ti adda pa nagbiag ta. Iso nga rod, nga ibagbagaken ka, Eddie. Tabarang adda pang panggapam nga aramidan. Tapno saan da talatang nga ikuskuspil. Nalabos namin ti panangima, magkadata ti partidom. Naimbag kumano si ka ti pangibaganda. Ngam saan met, tasyak ti pangibagbaganda. Anya kalakit din na ya. Imbagak lang aruda na di mo latan iday kaskaso. Sana ya? Anyan, kaslawan panggap mo nga aramidan. Iso atap no saan data nga ikuskuspil. Palubusan nak nga agabrod. Anya? Agabrod ka? Agad kasano kami nga iti duwang anak ta? Eddie, si kapay lati makaamo ka dagiti anak ta Siyak ti manggad iti abroad. Iso apalubusan nak kuma. No kasta anak ko, naurdusan ti amin a papeles mo. Nanang, mapana ko ni di Singapore. Magandad ka iti anak ko Laglagi pa nga dayo kami akapamilyam. Awan kami amang isakit adagos kan kano bilang laang. Kanayon nga kararag kay ti Diyos. Laglagi pag akanayon day taabilin nyo. Naimbag man, ta pinalubusan na ka ni Ede. Kasla di na kayat ididamo Ngam inlawlawag ko, para kada kami ti panagabrod ko. Iso na paanugot ko matlaang. Ay, kaasimot dagiti apaw kapanawam. At damot ti amada, Nanang. Kan may isa, iso nga imayak ditoy, takayat ko ida nga ibilin kada kayo. Amangan nga min mabaybayan ti amada. Nalaadak ko, di kagdanag, tamasansan asarong karak dagiti apo ko. Agyaman na kada kayo, Nanang. Eddie, makatawan pa lang ti kadak dito Singapore. Ngam kayat mo nga agawid akon? Anya ka mat jam? Di ka di makawawat? Imbagak mat no apay kayat kung agawid kan, saan ka di? Marigatan kami nga agaama dito Maikawa kami iti kaawan mo. Panagkunam ka di katsak maikawa iti kaadak dito'y adayo. Maikawa akmat. Ti kayat ko kat adaak di tasibayo. Ngam para kada tayo day tingar aramidag. Para iti pamilya tayo. Impalawag kumutkan ka day tasakbay ang nagabrodak. Saan ka di? Basta agawid kan jam. Ano di ka pa'y lagawid? Di na kami dun masangputan nga agama. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Eddie? Iya dayok dagiti anak tano di ka pa'y lagawid. Ilamang ko ida.
Anya? Awan tinaaramidak idi manang Emmy. Kapilitan ang nagawidak nga uray makatawon paylaeng ti kaaddak iti Singapore. Gaputan nagamakak iti impang ta ni Eddie, ayadayo na kanyak dagiti anak mi. Iti daydia panagawid ko, nanayunan dagiti anak mi. Nagbalin atalo. Ngem kaskas di nga awan ti nagbaliwan ti kinarigat ti panagbiag mi. Kang runaan na, ti panangikuskuspil kada kami ti sabali a tao, nang runa ti partido na. Dita nga insingasing ko ti panagabroad milaangan nga agasawa, tapno makaaon kami iti kinarigat, kat napagasatan kami mo't adwa anakapan ijay Saudi, manang. Iti panagtrabaho mi adwa ijay Saudi, ininot anakalungaw kami iti rigat, nang runa tanasingpet dagiti nagbalin nga amo mi. Agingga ang nagsikugak ijay Saudi tawen 2018 idi manang. Agpito bulan ti sikugkon, iso ang nagdesisyonak nga agawid. Ket ingkari ti asawak aso marunumet nga agawid. Ay, naragsak dagiti apok Anyat makagapaw, jam. Pet sa 22 ngamin itati Hunyo, nanang. Itati flight ni Eddie nga agawid dito Pilipinas. Inton parbangon, sigurado ang makasangpot ton. Ay, kastaya. Ay, kat nasayaat Apag iso, tapno adanto dito inton aganak ka, anak ko. Uwan nga rod, nanang. 2 bulan laangan, aganak kanton. 7 abulan day tachan mun saan aya. Wan nanang, ipas ngay kunton ti may kapat nga apu ko yo. Ay naimbaglakit din ata uray nagawid ka dito Pilipinas. Adalat tapag sa pulam babaan iti internet. Iso nga rod ngayon kagumaak ti nagpakabil iti internet, idi simang petak nanang. Talaga nga na pinanggap kung tag online seller, sakbay pa'y anagawidak. Ay, nasaya at day ta anak ko. Uray no da kalaang dito'y balayaw, at dalat tapag sa pulam. Pudno day tananang. Kasano nga rod? Agsubli kayo dito inton bigat Umay kayon tumot sumarabo, ta sigurado nga addanton ni Eddie ang manugang yo. Day, apay ngay anak ko. Pet sa 24 itanti Hunyo nga maawan pa'y di asawam. Wan nga rod nanang, madanaga na katalaghan. Sapay saan ko ang makonta. Anyat napasamak kan kuanan nga ay. Diyak nga rod ang munanang. Inawagak idirabi iji amo mi iji Saudi. Kuna namot anatuloy ang nagawid ni Eddie. Nay, no natuloy ang nagawid. Ayan nangay. Kunam aparbangon idi a 23 ti sangpot na nga maawan mat. Nanang, ultimo dagiti apo kaok. Nauupay dan anang ururay kan ko Uwan nga rod nanang. Damag pa yan adamag ti inauna nga anak mi. Awan mo't maisungbat ko. Tadyak mo't amuno sa dino ti ayan ti amada ita. Uwan no anyan ti napasamak kan ko Ay, oo na yan. Kunaklakit din no ayusan ti amin. Ngam kala at mamutan at impor na ito ang sitwasyon. Nanang, mapana kung anak ko ta makichindaak. Ayun gayam, ang mga noda ipagatang mo ijitsindaan. Diyak amuno niya ti masapol mi dito'y balay nanang. Diyak makapagpanunot iti nasayaat. Igatangan nyo langan iti merienda dagiti apo ko yo.
Diyakan, Jam, ah. Jack nakaawat. Jam. Amom ka di ang nagdanda ka. Di amok, adanda ka sa napasamakan ka. Ngam ita, kasta ti jar mo. Nadnadlaw nga dabasol mo. Ni, Jam. Anya basol ti bagbagam. Anya kumangay ti basol ko. Di ka makapaglibak, Eddie. Kabisado kan ko nakmat. Ibagam kanyak. Sa dino tinagapwam. Apay nga itakalaang asim mangkat. Idinto ta idi pa'y 22 ang naggapo kay di Saudi. Ako amin, Jam. Nagdiretso ka dyan di kumparek. Ta, indanon ko di pauit para kan kuana. Kaputa na bayag kami sana nagkita. Nakansyawanak. Kahit nagtalinaadak pa itya, sakbaya nagawidak dito eh. Asino akong parem? Taga ano? Asino akong parem kunakmat? Kan taga ano day ta akong parem? Kwa. Damdamagak no taga ano day ta akong parem, Eddie? Apay, adi ka makasumbat. Kwa. Taga Isabela. Uwan. Taga Isabela, di kumparek. Ay, anyan anak ko. Saan lang arudan na si Magpot iti eksakto apit siya di asawam. Kalpasan ti doa nga aldaw apa nagtalinaad na ditoy. Kala at latan api manaw asaan ang nagpakpakada-kada kayaw. Nanang, anyat mapaspasamak ka ni Ede. Sa dinaw tinapanan na. Dakkel ti pamatik anapan iti ayan ti babae na, nanang. Anya, ada babae na. Kasano nga ang maum? Ada na duktalak a Google account iti bagahin Idi si Mangpat. In-search ko iti internet. Kat nakitak a babae iti akin kuko iti account. Taga Isabela. Iso nga amuklatan a babae ni Eddie Dayjay. Kat ijay a nagdiretso idinagawid. Ay, anyan. Oo, nayan di asawam. Apayakas di mo tadi aramid na. Nanang, pang-asiyo. Da kayo pa'y lati makamu ka dagiti anak ko. Tamapanak iji Isabela. Anya, anam, 7 abulan anday tatyan mo anak ko. Amang ano anya ti mapasamakan ka. Kabailak nanang. Basta mapanak iji Isabela. Surutak ti asawak. No masikugak, nagbiyahe ak anapan iji Isabela manang Emmy. Idi nakitak ni Eddie, inaramid ko ti amin tapno maikuyog ko nga agawid. Ngam kalpasan laeng ti dua nga aldaw, naipamuspusan da iti babae na tinagtaray. Iso anapalalo ti ladingit ko. Nang runa dagiti anak ko. Gapo siguro iti mapaspasamak, na ospital ti may 3 nga anak ko. Nairanamot idi nga agurigurak. Ngam awan ti naaramidak, no di tinang bantay iti anak ko di ospital. Kat pinaaywanak kaninanang dagiti kakabsat na. Ay ayak ti bagik iti day di akan ito. Taagasam mat ngamin. Agsakitak mat. Kan masikugak ngam kapilitan abantayak ti anak ko iti ospital. Danda ni Jack payan kabailan ti tumakder idi. Ngam masapul nga agbalinak anatibkar. Kat babaan iti kaasi ti apo. Nalasat mi dayjay apan nubok kada kami.
Sino ata dahito nga umawawag? Numero lang mo tagparparang. Sungbatak man laangan. Hello? Siyak na ito Jam. Ha? Eddie? Siyak nga ron. Bakit? Pakawanan na ko, ma. Makonkonsensya ka pwede inaramid ko. Agbabawi Ha? Pakawanan na ko, ma. Bidot inaramid ko. Pakawanan na panghasim. Eddie? Jam, bakit? Kaya't kung tagsubli ka na kayo kadagit anak ta. Kaya't kayo na makadan na. Ha? Kaya't kung tagawit ka na kayo, kailiw kayon kadagit anak ta. Kasi tinakunakon, agbabawi Ada kami lang dito'y kadagiti anak ta, Eddie. Amom no sa dino ti pakasarakam kada kami. Agyaman Jam. Agyaman ka. Talaga kaya't kung tagawid. Amumot niya tayo dito ayan ko. Nakababain na mapunti pa masahig niya agawid. Bakit? Ha? Isa pang nasim ko, ma. Patuludan na kita pa masahig nga agawid. Talaga kailaw kayon. Kasya na lang ko, ma. Bakit? Sige. Ibagam kanya ti amin a detalye ti ayan mo ita. Tapatuludan ka iti kwarta. Kabulana mo na anak ko. Ngam saan lata mo ta si mangput di asawam. Kunak man ko na mapinatulod iti pamasahin ata kayat nagdiagawid kada kayaw. Nanang, apay nga awan lata mo tan. Kinapudno na nanang. Ada impormasyon nga indanon kanyak tinamamok idi Isabela. Idinapan ko sinurot ti asawak. Ha? Anya ngay dayta, Jam. Intex na kanyak. Naggatgatang kano da Eddie kan ti babae na iti sa nikwada. Anya. Kasta tinamuak nanang. Iso ama siguradok. Jay kwarta nga impawit ko ako na pagplete na nga agawid kada kami kadagiti putot na. Inggastos da lakit din iti babae na. Ay, oo na yan anak ko. Anyan. Talaga nga awanan ti... Nanang, agpasikal ako na. Anya? Marikrik na aganaka ko, nanang. Aganaka klaki. Ay, God. Nas ka nga ipandakan iji ospital, anak ko. Oh my God, takuyugan kan. Ag-apply ka man na mapan iji abroad ko na, anak ko. Wananang, rugya kon ti ag-apply mapan iji Hong Kong. Anak ko, 2 bulan laang tinapalabas manipod nagpasngay ka. Amok dayta, ngam no sa anak nga agtignay, kasi kami nga giina. Jam, anak ko. Pangaasiyo, da kayo laangan tinamnamag makaawat kan mang tulong kanyak. Tawan apulos namnamag iti partido ni Eddie. Ay, nala, hanya kay ngarod. Halangan mo tabaybay ak dagiti apok no bilang lang. Agyaman ak tamaawatan dak nanang. Iso ajak inruam agsuso kanyak ti may kapat nga anak ko. Tapno saan ama ikawa. Ay, anyan, tinapasamak ka anak ko. Awanan ti maaramidak nanang.
Basta ti importante ita. Agsalukagak para kadagiti anak ko. Iso arugyakon nga ipagnadagiti papeles ko amapan ijay Hong Kong. Aramidan ni Eddie di tananang. Agsubli ka nun kada kayo, anak ka. Tinawagan na kakanuma kat nagsaritaan nyo di may papaniti na ito'y amanag. Sa anak nga'y manugot. Nagpuskul ti rupa na day talalaki. Tiyam, anak ko. Pudno nga'y mawag kanyak. Ngam agasan nyo, ti kayat na. Tulungak ida iti babae na amang bayad ka dagiti utang da. Santo kano agsubli kada kami. Anya. Dayta ti agpayso nanang. Iso ajak imanugot nga agsubli pay kada kami kadagiti anak ko. Na uma akon aluklukon na. Iso asya kun amismo tinangibaga nga aglinipat kamin.